Mayap a bengi po, at syuta na po king kapitong bengi ning simbang bengi. At kambeda po rin kay katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, ihabetala po ding makataki. Para king kapasalamatan dari, Edgar and Lourdes Pineda and family, Mayor Rodencio Gonzalez and family, Ronnie and Raquel Manalili and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon and family, Ryan and Sel Martinez and family, at Highline Builders. Para king birthday ng Nurses Tolentino. Para king good health dari, Chuchi Azucena Vorsloy, at Francisco and Arcadia Tolentino. Para king malalagwang kapaldanan dari, Felipe and Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark Cliner Bayani, Brother Pat Ahos, Brother Rolly David, Rosario Di Marupot, Carmelo Fajardo, Father Rolando Gomez, John Carlo Tapnio, Celia Lagazon, Ranilo Deirit, Charito Obsequio, Michael Alfaro, Monica De Leon, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Joy Manalo, at Carlo Yabot. Para mo naman puging kapasalamatan dari, Mr. and Mrs. Alkin Pagku, Sister Mary Jane Aldesa, Mr. and Mrs. Jesus Sun, Mr. Ronald and Mrs. Alice Reyes, Mr. Emmanuel and Sister Nerissa Trinidad, at ding children of Mary Immaculate. Para king special intention dari, Ning Torres, Gemma Lumba, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Ariel Josefina, and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, Emerito Barrera, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ditz and Lita David and family, Father Raymond Reyes, Hajing family, Amelia, Julie, Chloe, and Jude, Ronald and Agnes Lau and family, at John Carlo Tapnio and family. Para king Kaladwadari, Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lizelle, Manyo, Cleotilde, Don, Aurora, Anasita, Jerry, Roberto, Juan, JV, Natividad, Aurelia, at Tomas.
Hello. Maya pabengi po, kung nino man pong ating sakinat plate number UDK 625 Pakilelede po, makasalabat ya po ata. Salamat po. Pasibayo po, nung nino pong ating sakinamika plate number UDK 625 Pakilelede po. Salamat po. Kinlagyan ng impang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang Ginoo manatili kaya kayo, bahay tayo po umpisanting misa, kaya tayo pang pangadyan ng panalangin para king kapat na Domingo ng Adbiento. Oy pa, ngening malapit ning mapupus, ing pamaglakbemi king Adbiento, sisindyan milang pasibayo ring kandila ning kapanayan, kapayapan at tula, at ngeni, sa salangyan mi naman ing kandila ning lubud. Pagkalam mo kaya kami ing tepangan,
bidake king lugod mo. Lugod para king biat lelangan, lugod para karing makasalanan at banal, lugod para karing pakakalulu at mga lati. Amen. Misa lang rin po yung pangapat na kandila, yung buri na sabihan, ken timeline tamo, chutana keng kapat na Domingo ng Adbiento. Bangka tabi, betay mga pagmasusyan iti amin ang talapat sisya, ding kasalanan tamo, at manyat pantad at pakadudu, king apong Gino. Ginong Jesus, maglakad kang kayabe mi, ke kabaning biye. Makanyan man, alos alaking kamalayan, king kekang pangayatsu, Ginu pakalulu. Yesu Kristo, mabibigay ka karing puso mi, makanyan man maralas eke makiwangis kepa. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ngamong sinabi, at yuko keni, ban sumuyo king ipa at king tao. Makanyan man, migpabaya king sumuyong kayabe mo, Ginu pakalulu. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluan na katamu, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy, pa, lebus mayupayang Diyos, ing misteryo ni ngalangang gamong amano, may katawan niyang tao, kingke kaming yato, inyang imbirhen Maria, tay gulali na yung kayang biye, sumuyo king tangkamo, yangat mo rin kay sipan mi, king masap sa pakapanaligan,
king siwalang may papasyag, king kayang ligaya. At ibuklat mo rin kaisipan ming tanggap, king espiritong misasadya kay kami, para king kayang panyatang. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Miqueas. Nga nang sasabi ning Ginoo, Ika Bethlehem Eprata, metong ka karingpe ka malating tribu ning Huda. Dapat kaya kayo mibayit para kanako ing metong amiral king Israel. Apanuyatan me ing pamilyana, king metong apamilyang atsuna, kanita pang minunang panahon. Inya, pabore nala, manabo ning Ginoo karing kasalangda, ring taong pinili na, ang gaking ibayit ne ning metong ababayi, ing anak ng lalaki. Kanita, ring makatagan karing kapatad na, akaya berong pasibayo ring anak ning Israel. Potang datang ne, panibala na lo ring kabaleno, king upayang manibatan king Ginoo, at king kamala na mismo ning Ginong Diyos. Mi biyebyelang panatag ring kayang memalen, uling tanggapan do ring tao king mabilog ayato, ing kayang dangalan at ipayiral na ing kapayapan. Ing amano ning Ginoo. Pakiramdaman mo kami, o pastol ning Israel. Ika ang makalukluk king trono, babo ring kerubim. Ipakilala mo ing kekang sarili. Ipakit mo ke kami ing kekang sikanan. Mekeni at iligtas mo kengan.
Diyos ang mayupayang tutu, balikdan mo kesanang pasibayo. Iba't banwa mong matas, lawan mo kami. Meka Kenny, iligtas meng tenam mong ubos. Iligtas me ing tanaman akekang tenam. Iting ubos at tanaman akekang pepalabungan at pepasikan. Dapat ingatan mula't iligtas ding taong kekang pinili, ing balayan apig kaluban mong sikanan. Kanito, kapilan man, nake magtaksil keka. Pagkaluban mo kaming bayong biye, at puryanda kang miyabe-yabe. Pamamasa king sulat karing Hebreyo. Inyong malapit na ing datang, i Kristo, keti king yatu, ngano. Eko maburi king sakripisyo, at karing ayin ay animal, dapot si jamo kong metong akatawan. Eko tutula karing ayin adurulukan, king altar, o karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Kanitang ngakong sinabi, O Diyos, at keni bantupad king kaburian mo, antimoing misulat tungkol kanako king libro na ning batas. Mumuna sinabi na, Eka maburi ni eka tutula karing sakripisyo, at karing ayin ay animal, o karing ayin adurulukan, babo ning altar, at karing sakripisyong kapamayaran, karing kasalanan. Sinabi na iti, bistaman deting sabla, midadawan la, agpang king batas. Kay ba't nga nang sinabi, at keni o Ginoo, bantupad king kaburian mo, inya lalako na loning Diyos, ding sablang matuang sakripisyo, at alila na lo, king sakripisyo ng Kristo. Uling ti para ng Hesu Kristo, ing kaburian ning Diyos. Inya itamungan, malilinis tamo, king kasalanan, king kapamilatan, ning pamiyayina,
ning kayang sarili, misan mo, at para king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Ako ing alipan ning Ginoo, malyari kabod kanako, anti ing gingkas mong amano. Ing Ginoo manatili ake kayo. Pamamasa king may pabalita, apang kang San Lucas. Melambat ginaya kay Maria at marapal yang minta king meto nga balen king kabundukan ning Judea. Mintaya king balen ng Zacarias at dinina ning maya pawora si Elizabeth. Inya dindam ng Elizabeth ing pamagmananan ng Maria ginaroy nga anak king Atsyana. At Elizabeth kitmon king Espiritu Santo migsalita ing masikan nga na mapalad ka karisab lang babae at mapalad dyan naman ing anak amibait kaya ka. Makanano kong pengayin tuliran ing dalawa na ako ning ima ning kanakong Ginoo. Huling kabudindam ko ing kaya kang pamagmanano ginaloy ing anak king atyan ko king tula. Mapalad ka huling paniwalan mo king ing balita na kaya ka ning Ginoo mipal totoo. Ing maya pabalita ning Ginoo. May pabeng pasibay po. At ko po nga pansin ang kimbinasa ko. Sinimba ko po na benge. Nano nga pansin ang kimbinasa ko. At ko nga pansinan. Nano nga pansinan nyo. Na itang nabengi yan po yung ngini. Pareho la rin pamamasa. Yung pamamisita ng Birhen kang Elizabeth. Kasi po baliyo ring simbambingi mo at inang makarikil pamamasa ka rin. From day 1 to day 9. At ding balang Domingo, atin mo naman atinang makaset a pamamasa. All year round yan. Oning ini po, mito jing itampang pangpitong simbambingi, mito jing pang-apat o Domingo ning Adbiento. At niya po sariling pamasa ing kapat a Domingo ning Adbiento. At mas manibaboya itang liturya nga liturya na ning Domingo kesa kitang simbambinging liturgy.
Inyapin po yung ginamit ang pamasangin, pang Sunday ya kanya nini. Aliway tang pang simbambingi. Yung pong pang simbambingi dapat tang Magnificat, yung basan tamo. So anyway, bibulit tamo po kanini at pakikpanan ko naman, bakit may kaditak tamo ng reflections, kaya dapat pang 7, itang Magnificat. Nano mo po kano yung pamiliwanan ng milagro keng misteryo. Naning pamiliwanan ng milagro at misteryo. Impong milagro, halimbawa, yung ka na kung sasawag kayo ni Jonathan, kilala po Jonathan, o bigla-bigla niyang girlfriend, ba, milagro ita. Maragula milagro ita, patse milyari. Ito pa yung milagro. Yung misteryo, makanano yung misteryo? Magaling kayo, kayo pa, mapagmarites kayo. Patse tasiping yung baling ing asawa na tsuking abroad, OFW, bigla mabuktot siya. Misteryo ita. Makanano yung may buktot, ala yung asawa na sumabroad. Yung pong milagro, bala mo, from out of the blue, ay karaniwan. At associate tayo palagi keng something supernatural. Yung misteryo po, atang laban mo, bala mo ating makasalikot, ating makapampan, ating kangayakakit malino. May masyadong aintindihan na kanyang misteryo. Pero po atang kayong misteryo ya, bagya-bagya, may bubuklat, at ababado may buong katutuan na kanyang misteryo. Yapin po hanggang ngayon, ipakibaluan tayo Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Pero ba't ang kaya ito klase nung talagang pag-aralanan mo? Yapin po ka rin detective stories, makanyan dere, setang kaya crime stories. Aki mo nung ninong may kamate. Pero kaya habang mo muna, mysterious siya. Huling yung misteryo, busan makasalikot siya, makapampan. So, kini pong kikatang ebanghelyo, o ini milagro ang pong misteryo. Elizabeth, king Ketwana, bigla-bigla, may buktot siya. Milagro. Para yung meto nga matwa, buktot siya pa. Anya diyang resiping ng bale, may kipagsayala kaya, uling pegmilagroane ng Diyos. Busan ng atsunay katang makanyang edad, ang Diyos ligurane, at ginawa yung makapagmula lang bagay kaya, may buktot siya pa. Sa miracle. Potang kayo po kayo ni makanya mo naman potang kahit itang hausan miracle babies among ining anak ko ngayon 6 months siya mo kingat siya ng imano milagro akabiyo sana tapong makanyan 6 months siya mo hindi yan yung doktor okay itang metene pinaning minutong titibok yung puso na mangis na bigla-bigla revived milagro. Milagro. At potang sinabi ra kaya kang impong makapagpakayap kaya ka, milagro na mo, buri na sabihan, nga pong ginuyan ang talagang makagawa para i-reverse na yung kaya kang sitwasyon, kaya kang sakit. Nya, normally po, patse milagro, supernatural yung labi tamo. Associate tayo king Diyos. At siguro, kaya katamang ini, nung atin yung mumunan dining paganakay ng Ebanghelyo tamo, itang kini mo namang kaya katamang yato, lawen tamo naman buklat tala rin matatamo. Nung makana ng Diyos, kikimot siya't gagalo, king bieta mo, king kapaligiran tamo, king metong at metong. At akit tamo gyang yan, pwede tangawsan milagro, agyang uling ning kay kasi maging ordinary ning kay gana-gana uling akakitang aldoldo. Pero itang ma-amaze kang pasibay po tang sumlaging aldo ang popang lumbog yung pasibayo agyangi po reni po tang malalaming ing karelang pamibule-bule king Diyos para karelang metong yang milagro ngini alayng aldo biglat at yun naman o kaya agyang po yung detang pamukadkad na ng bulaklak. Kareng malalami spirituality, ma-amaze na pa
the beauty of nature, na makananan ng Diyos, pabukad karanit, at diri na miyaliw ang kuling bulaklak. Nya, ini po, darla na katamo, kening paligid tamo sa akit tayo pa yan, ing retang milagro, aliwa mo itang makapagmulala o from out of the blue, noon ay akit tayo ing Diyos, mabiyang kikimot keng miyaliwang paralan kete king yato. Ito, ing meton tamo po sanang agawa at akit. Pero yung kadwa na po nito, totoo, bala mo, patse milagro king Diyos mo. Pero pwede tamo naman magmilagro, itang tao. Makanano kang milagro? Well, nung dati-rati, asna kang katamad. Hera ka man ayutos, magmilagro na ka man ngayon, mamalis na ka man. Lawen mo, patse bigla kang memalis, hera ka ndang mamalis. Nasa bendareng pengare mo kaya ka? Milagro, magmamalis ka. Milagro yan naman niya. At din kayo po kailangan, paborintang mga pamulala na rin tao kaya katamo na pwede ta palang agaway tang etamo dating gagawan. Amayap naman. At agyuta naman pala. Timo, kaniti pong Pasko mo naman. Po, tapilan nyo na yung banuang didedma yung meton yung nga kapatid, keng may labas, malambat na. May pakisab yan. May bubularan. Bala mo, alayo, patse may salubungan kayo. Pwede nang magmilagro ka this year, ngayon Pasko. Sana akit na ka rin aliwang tao, bigla pa, may sasabi kayo. At gagalapak ko kay ngaili. O ining milagro. At itan po makagawat ang makanyang milagro. At nung dati, makasara yung bulsa tamo, maimot tamo, burita mo, kaya katamo. Pwede tang magmilagro. Habok na tayong bulsa tamo, yung puso tamo, and we learn how to share. Ini mo naman po yung panagkat na niling Ebanghelyo tangin nung yung Diyos makapagmilagro ya, ita mo rin agyutang gawang milagro. Dapat yung kadwa na po nini, itang misteryo. Kini po king yato, atinta naman talagang with the aid of science, ako atapang aintindihan. Kaya po rin, kaya rin anak, detang ating special, ating ADHD, detang hyperactive, patang kayo po, pota pamalupaluan nyo la, pangandutan nyo la, kasi iwantin dyan Malam, very mysterious in ugali da kayo. Pero with the aid of science, medicine, ako aming alubantang yato da. At from there, aintindihan me, anak ating makanyan. At aso pa niya. Ating bagay-bagay kitiking yato, naman ganap ang makapampan. Bagya-bagya, ala ko tayong takapayan, bangtang aintindihan. Then pong anak yun, labi nyo, potay, balo, o ba't mapali na buntok, o ba't palaglang masungit, buisit, magdabog-dabog. Kailangan na, ala ko itang takapay ita, baka tang ado ba niyang ing pilubluba ng anak yun. At aintindihan ng bakit makanyan ing kayang gawi, ampong kayang panugali. At kanita o ding aintindihan me, lalo, pwede meng sopan lalo kitang kabilyana. So, kiti po king yato, ating bagay-bagay makanyan, naman ganap ang misteryo na etala atarok. Etala ganap aintindihan. Atin. Pero timpong bagay-bagay na diyang aspakan tayong buntok tamo po at ang kaya tayong tindihan. Ing Diyos siya mo kabud, ing makaintindi. Kaya po, itang masakit kaya katamo, kapadyarian taking pamilya tamo, bigla-bigla, ing metong kareng miyembro, bigla yang mawala. At we could not just comprehend. At malalyari ta, at milyaring makanyan. Karakala mga katao nga mo. O tila kakabalabya, tiniking kaganaka, nakayap na, minunaya pa. Ganyan, itaintindihan. At agyan pong yung Diyos, talaga namang itaintindihan. Uling patsya intindihan tayong Diyos, kita mo na mismo yung Diyos. Nung ating makaintindi kayong Diyos, si sarili na, never itamang lelangana. Anya po tapong makanyan, itamo aintindihan ng mga padyari. Kalupa na nakatamo mong Jose,
Yose kasi po, agyang pelino na ning anghel kaya na Maria, buktot siya, naman through him, through the power of the Holy Spirit, may niwala niya mo, pero ina naman naintindihan makananang madyarita. Nang makananing, Diyos, may katawan niyang tao, buktot siya kang birhen. Na naman bali makanay itang process sa ito. Pero, Joseph believed. At agyang kaya katampo makanyan, agyang po tang balamay tayo, ay intindihan ganap, yung gagawa na ng Diyos, magtiwala tamo kaya't manalig, na patse, kaya tamo makakadawat, tatatabili, ingye gana-gana, miras kayong gustong kapupuntanan. We just have to hold on kaya. At etanes pa kanimbuntok tamong, intindihan ng sabla-sabla. Let God be God. Aliway tamo. At ngayon mo rin po, kasi baliw talaga yung gospel tamang ngayon nung pang-seventh simbambingi, itang Magnificat. Itang kibat na po ng gospel na binasang ilapit ang ing puso ko pupuriyane ing Diyos akakong talapagligtas. Uling na ako kelingwan, akong maluka ng alipan. Nga ng Birhen Maria, megkantaya, megtiririn niya, ing Birhen Maria. Ing kebit na pong title na nita, Magnificat. Kasi king English nga na, my soul magnifies the Lord. At balo tayo po yung kabalduganing magnify. Ating ko pong magnifying glass. Baling magnifying glass. Pa-checkin niya nan may nang malyar kitang magnifying glass. Nanggawa na kitang makatutok. Daragulya. Mamagnify ne. Bublow up ne. Paragula ne. Makanyan yung magnify. At yung Maria, makanyan namin gawa na. Uling tinanggap yung grasya king Diyos, aliway sarili na yung pera gulana. Noon ing Diyos adi napat kanita kaya. Siyempre, itamo po, nyo. Pota pong papapicture kayo, sanang papablow up you, itang matsura kayo o masanting kayo at malago. Nang papablow up, itang matsura kayo, agyan, tirit, itamo pa, siguradong display mo, itang peka malago mo, pakaragul-ragul may peng picture makanyan, itang talagang life size yan. Makanyan tama, tayo paragulan tang matsura. Aliwa, iting blow up mo. So, Maria makanyan niya. Ing mayap ng depatan ng Diyos, yung minagnify, yung peragulana, kimbiana. Ni aliwa man ni sarili na. Noon ing Diyos, amiging malugod kaya. Na sasabihan naman naman, kaya katamo nun makanyan. King sablang mahayap ang mga palyari, king biyata mo, kakalinguan. Ing sukat mirangal at mi parangadan. King tagumpet mo. Aliway, magaling ko kasi Asa ko kasing kabyas na Di, naning Diyos at yung kagulutan ng kaya kang tagumpe. Makanya niya yung Maria. Tamong kakalingwan ito. Ing Diyos, yung palagi tamong may blow up. King kaya katamong biye. At king kaya katamong relasyon, tarigo paragulan itang kabulukan, itang kapalpakan, ng balang metong, nang kahit ang makanyang tamo as nakatang kaburing daragul tamo yung issue. Banamburi talang may pate-pate rin tao. Malatiyang bagay makanyang, kasdan mo, chinismes na meragul isilab. Aliwa dapat mas nating i-blow up tamo. Ina namang kaya pa ganaka, agagawa ng balang metong. Kesa keng tamban tamo yung silab ng pati, tamban tamo itang mismong pamikakasundot masanting nga ugnayan. Ing i-blow up tamo itang nanamang makakayap, makasanting, king pamibebe tamo, king pamibebe ng balang metong. Nya kaniti pong Pasko, ni sana, ing gawan tamo king balang metong. I-blow up tamo king balang metong itang mga santing tang gagawan. Let us be appreciative at very affirmative. Affirm talaga ring balang metong. At tuknangan tamo itang kakalat tamo yung manamang matsurang dindam tamo king metong at metong. Tambing tanang ilibing ito. Lalo na king Facebook, po Facebook ito.
Maya pa pangadila riguret ang balo yung ating matsurang gagawan. O kaya, nung malakas ko, sabihan nga po, lapitan nyo lang. At pakisabi yung masinsinan. Uini po. So, let us always magnify the Lord, kayong kaya pa nakikatamo, kadupan ng gawa ng Mama Mary. Ating magnify taking beta mo itanan mong mayap, agagawa ng balang metong, at never ing kapalpakan, kasalanan at kainan ng metong at metong. Amen? Amen. So talakad na pong ini pasyag yung kakatang kasalpati ang atang sumabi, sasalpan tayo ko king Diyos. Wait pa into 2. Di na lang king banwat tiyatu, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ng Banal Espiritu, bait ka Santa Mariang Birhen, mi pa ko king Cruz, metet mikut-kut, tinipay ka ring mete, king kadungal do sinubiyang mebye. King panyatang na king yatu, ikristo nga na, o Diyos, at yung kakini, bantupad king kaburian mo. Mananasan ng Iyesus, kasyana, ing panalangin taking alduyti, banmigit siyang tumula, ing kekatang yatu. Nga tamang manalangin, datang naka, Ginoong Jesus. King metong amalating baryo ning hudo, mibait ko anting pastol ding sablang bansa. Manalangin kike ko, para king mamuntuko na ning Santa Iglesia at ding bansa. Suywon at galangan dosano, ring maluko, ipanalangin mi keko o Ginu. At danan mo sanang kapayapon, ding mitutunggali, at bansang migigero. Ban pakiramdaman do, ing tangis daring anak, uling itiyo, ing siwala ni Diyos, ipanalangin mi kaya ka, o Ginu. Mikatmuan king Espiritu, Elizabeth, malugod ning tinggapi Mario, manalangin kaya ko, para karing indong magdalang tao, at paintungo lapengari, ipanalangin mi kaya ko, o Ginu. Ing anak, ginaloya king tula, inyang malapit yo, ing talapagligtos. Bustan mong magsaya kami, at ding sablang komunidad, ing kaniting Pasko, dalawan mi ing kaya kang balayon. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginu. Ngeni, adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginu, kaburian ang ipamong at subanwa, ing miatdanan king bie, tulat ligaya. Sadya mo king magdulab, king kaburiana, king sablang dapat mi. Busa mong sabyan mi, at ikekeni, kayabe mo tadindu mo. Ngeni, kapilan paman. Amen. Natang
pakamalang kapatad, baniting kakatamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. O Ginoo, mananasanang ingupaya ng Espiritu, ape pabanal kang Maria, ingin duning ke kang anak, pabanalano reting ay nabibili mi babo niting altar, ipagkalugwiti, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Ang Ginoo manatili ke kayo. Yat na yoreng puso yun. Makayat na nung Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Hindi karapat dapat at matuli. Tunay karapat dapat at matuli. Ing pasalamatan dakong parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alangang gadlubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginawin. Inyang migpagubay may kisaw ke kami anting tao, ti paranit ang binalak mo kanita pang minuno, at biglat ne para ke kaming dalan painturuking kaligtasan. Ngeni, panayan mi tangaldo, Potangi Kristong ginumi, magbalik ang pasibayo kambining kayang ligaya. Ganito, maging kay kami asanit ang kaligtasan na pengakunan. Ang hini paninayan mi kibib no kasalpantayanan. Huli nita, kambining sablang koro, ring anghel karing banwa. Daralit min kay kang ligaya, lain makyabe lang tok ng babye kapurian keka at kaming kakanta. Kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa deting ayon, king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at dayang ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang lu, king pamaylasad kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyene ka rin kayong disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananye. Ting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baningapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Hamibubu para kaya kayo para karing sablang tao, ban keta may patawaran na ring kasalanan. Napta niya iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ang kamatay na pamanyubli na may biyaning anak mo, darami kaya kay ting tinapi ning biyating kalis ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaying pagamuha mo, king kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Banal Espiritu. Ganakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimetoyatu, ban may ganap yakin lugud, kami ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ating sablang pari. Ganakamula naman din kapatad ming pepayunawan at maninayang subling miye, ating sablang mayhango na biye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye ng anggap. Ban kaya be ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad kay malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipayang tutukagong ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halanganggan. Ngayon manalang tamit mong kapaniligan na lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Love you.
Habos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawin mi, ban king kasopan ing kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan at binigtas kisablang kaligaligan. Kapang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapang abos. Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Nemo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawen mo yung kasalpantayanan kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ni ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Iti po may kakapatad, masyatangin ang ipupugayang kapayapan, kapayapan kaya kanya po. Tamang Ginoong Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, nyanuan tamong makasadyang tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ego matampang tanggap kaya kam, dapat siya kasming amano mo, pumayap na ako. Sa ating pag
magdamag sa ihip ng hangin, hudyat ng kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag ya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtas
Oy paming malugod, kaniting sakramento, tatanggapan ming pangako ning kaligtasan. Kabang lalapit yung Paskong pangabay, pasalubungan mo kesana king kasalpantayanan at lugod. Bana pagmasusyan ming panyatang ng Kristong kay kaming talapagligtas, aginu manggaman king alanganggang. Pag nakamu po, king agdo bukas, Domingo, asisya po itang 4:30 a.m. asimbambingi, at metong mo po yung regular Sunday Mass tamo, itang 9:30 a.m. Kareta po ngayon may kapagsimbambingi, ngini, yan po bukas 4:30 a.m. Makasimbala pa pong Sunday Mass ang 9:30 in the morning. Kibat po kayong Bispira Sin Pasko, December 24, 5:30 p.m. Pamitipon king Pachu, kambeding patron din kaya katamong chapels. At kibat 6:30 p.m. Lubenas Pasko. 8:30 p.m. niya po yung misang Maitinis o itang salubong tamo king Kapaskuhan. Nya misaraya po yung Pachu na king Aldong IT. At kibat po king Kapaskuhan, December 25, din pong misa tamo, 7 o'clock in the morning, 8:30 in the morning, 10 a.m. Ala na pong misa itanggat panapon. Okay po. At siyempre po pag anak po, lakpan nyo po rin luklukan yung bitbitan. Mas hindi po bitbitan nyo lang palog kayo para iligpit nyo lang. At pasibay yung bitbitan nyo yung basura, ilakwang kempisamban. At no ka rin taman, sana po ganyan tayo. Yung yugset tamo kayong gustong piyugsan yung basura tamo, batang makasaw, panatilian yung kalinisan, king emo kempisamban, naneking kapaligiran tamo. Nyari po nga na kyu, pakibatchoy lang nila, ang kibatmengan, sana po ikayong pengari na ikay ng malasakit, magmasabal, yugse ka rin basuran, dating basura. Okay, thank you. Inginu manatiliya kayo. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintutu, ingin pa, ampuning anak, amponing banal Espiritu, mayari ning kaya katang kapag masusyan, umetana, luguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Lakal po salamat, Bening Diyos, kaya kaingan po, mimingat po ngan pauli.